ijambo nkuzaniye aka kanya nagomba nkubwire ngo Imana ikuzaniye ibyo wari warabuze. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turamukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, abari kubadukurikirana mwese ndabagumbiriye cyane mu izina rya Yesu. Twagoma dusangira ijambo riri mu gitabo cya Yobu 22 ku murongo wa 10 kugira ngo tuganirire ijambo mbazaniye uyu munsi. Haravuga ngo Imana ishumbusha Yobu ivyo yabuze. Imana ishumbusha Yobu ivyo yabuze. Ijambo nkuzaniye aka kanya nagomba nkubwire ngo Imana ikuzaniye ivyo wari warabuze. Novuga ngo ngwiki, novuga ngo hari ikintu gishasha Imana yo bizanye ku buzima bwawe. Hari urufunguruzo Imana ikuzaniye go gufungura ivyo woba warabuze. Abarozi barashobora kuba barafashe ibyawe bakabifunga, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikuzanira urufunguruzo kugira ngo Imana igushumbushe ivyo wabuze. Shalom my God. Imana igushumbushe, iguhe urufunguruzo go kugurura ivyo bari barafunze. Bashaka ko barafunze ibyawe, bashaka ko barugaye ibyawe, ariko Imana ikoherereje urufunguruzo go gufungura ivyo bari barafunze. Abasi bawe ni beshi, imwe mu mbini nyinshi, barugaye ibyawe kugira ngo nutere imbere, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu ratera imbere vyanga vyakunda. Imana iguhaye urufunguruzo rwo gutera imbere mu izina rya Yesu. Imana iguhe urufunguruzo rwo gufungurura ivyo bari barugaye mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire cyane kubw'iryo jambo. Imana iguha urufunguruzo ko kugurura ivyo abasi bawe bari barafunze. Ku mazina yari Aimable ifise herezo, ndabakunda cyane. Yesu abahezagire cyane. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.